Sada, da li nas čujete? Odlično, dobar dan. Evo Dobar. ukratko samo da vas predstavim. Znači evo kao što sam rekla, znači selimo se u Rijeku i opet smo znači online. Nastavljamo dalje znači sa alatima koji nam pomažu u nastavi. Ovaj puta znači da pomogne nastavnicima u procesu same znači nastave. A da dalje nastavnik ostane ključna osoba u učenju i poučavanju. Kolegice iz Rijeke će vam predstaviti znači alat Notebook LM koji pomaže u izradi sažetaka, vodiča za učenje, materijale i podrške učenicima u samostalnom učenju. Evo, kolegica Angelovski i Rosati, prepuštam vam riječ. Izvolite. Evo, dobar dan svima. Nas obje radimo u Prvoj riječkoj hrvatskoj gimnaziji. Ja predajem likovnu umjetnost, kolegica Angelovski predaje filozofiju i danas ćemo vam zapravo pokušati odgovoriti na pitanje zašto smatramo da Notebook LM nije još jedan tipični chatbot za nastavnike. Evo, samo da krenemo dalje. Dakle, kao što smo rekli, obje radimo u srednjoj školi i svaka od nas pred sobom uvijek ima 25 učenika koji neki upijaju brzo kao spužve, neki su samo zatajni, ne žele se verbalno izražavati, imamo učenike sa individualiziranim kurikulumima, imamo učenike koji su daroviti, znači za njih nam treba dodatno vrijeme prilagodbe sadržaja. Nije samo ni do onih individualiziranih kurikuluma, dakle vi imate 25 osoba pred sobom i svako uči na svoj način. Znači imamo auditivne tipove učenja, kinestetičke, vizualne i danas dakle u školi nije više jednostavno proces kao što je nekada bio možda kada smo mi kretali s osnovnom školom, da imate razred, učenike različite koji se prilagođavaju zapravo metodi jednog nastavnika. Individualizacija, dakle, nije samo nekakav pedagoški pojam. To je niz strategija poučavanja gdje mi prilagođavamo se i vremenski određenom učeniku, prilagođavamo dakle načine predstavljanja sadržaja i imamo dakle u razredu puno djece koji imaju određene poteškoće. Međutim, individualizacijom sadržaja mi trebamo biti oni koji će se prilagoditi na način da svakom tom učeniku da svakog tog učenika dovedemo do toga da naglasimo njegove snage i da naglasimo njegove potrebe. I smatramo da zapravo ovaj alat nam pomaže u tome. Zašto? Jer mi smo kao nastavnici stalno u nekakvom izazovu s vremenom. Znači, treba prilagoditi sadržaj različitim učenicima. Kao što smo rekli, moramo izdvojiti vrijeme i za one darovite koji su često zbog nekakve trke s vremenom bili godinama zanemarivani. Imamo učenike s ADHD-om. Oni imaju problema sa nekakvim tihim čitanjima. Dakle, njima treba dodatno prilagoditi sadržaj. Sve više imamo učenika sa disleksijom, disgrafijom. Nisu to nekakve možda velike prilagodbe. Međutim, za svakog takvog učenika u razredu vi morate si uzeti vremena, prilagoditi sadržaj, prilagoditi nekakav njemu potreban prored, dodati mu fontove koji mu trebaju da bi se snašao u tom sadržaju, prilagoditi veličinu teksta i sve nam to jednostavno uzima previše vremena i umjesto da je fokus na samom učeniku, na njegovim snagama, mi se zapravo cijelo vrijeme fokusiramo na prilagodbi sadržaja. Nije samo to problem. Znači, mi želimo također i kao nastavnici služimo se nekakvim didaktičkim priručnicima iz pedagogije. Jednostavno od toliko sadržaja želimo izabrati zapravo nešto što će biti najbolje određenom učeniku u određenom trenutku. Ovakav alat, kada ga imate pred sobom, zapravo u šumi tih didaktičkih priručnika koje vi sami onda učitavate u taj alat, će vam dati određene metode koje ćete vi u alat, znači daćete dakle Notebook LM, daćete mu određeni sadržaj, vi ćete ga učitati, to je sve sadržaj koji ste vi unaprijed i odabrali i koji ste zapravo vi odobrili i učitali, znači nije Notebook LM didaktičar, vi ste još uvijek didaktičari,
Učitavši taj materijal dajete mu nakon toga naredbu i ono što je zapravo praktično kod ovog alata, što će on izvući samo iz materijala koji ste vi učitali, što ste tražili i kako ste mu naredbu dali. Inače, baš smo kolegica i ja pričale, kada su tek počeli ovi chat botovi za nastavnike, koju god uputu bi dali, mi smo zapravo sve ono što bismo dobile morale ponovno prolaziti, provjeravati i gledati od kuda je on to s interneta, dakle, donio u naše te nekakve gotove materijale sadržaje. Nikada nismo bile sigurne zapravo u ono što smo dobile, nismo znale da li je to provjereni sadržaj, ponovno bismo ga provjeravali i opet bismo gubile utrku s vremenom. Vi ste sigurni, dakle, kada u Notebook LM učitate određeni sadržaj, dakle, to su sve stvari koje ste vi unaprijed odredili za svoje učenike, odobrili za svoje učenike i vi ste provjerili sve te sadržaje i kada mu date naredbu, dakle, vi ste ti koji ste sigurni da je on sadržaj kreirao na način da je samo izvlačio elemente iz stvari koje ste vi unaprijed odobrili. Znači, nema više ono traženja u bespućima interneta da imate, dakle, neki chatbot koji će vam izvući sadržaje iz pitaj Boga kakvih neprovjerenih izvora. I zbog toga smo danas za vas evo izdvojile Notebook LM kao jedan siguran izvor koji ne mora služiti samo kao nešto gdje ćete vi davati materijale učenicima, dakle on može poslužiti i kao alat u vašim istraživanjima. Vi ćete dakle učitati članke koje ste pronašli koji su vama bitni za određeno istraživanje, dati ćete mu naredbu što zapravo vi tražite iz tih članaka i dobit ćete zapravo gotove materijale koji su unaprijed provjereni i nisu još dakle dodane neke stvari iz internetskih izvora za koje vi ne znate zapravo uopće da li su provjereni i da li su zapravo valjani. Što vam ono može dati? Dakle, vrlo nekakve za početak bazične stvari, prilagoditi tekstove, dakle uvećavanje teksta za disleksičare, sažimanje određenog teksta, zatim ono što smo kolegica i ja smatramo da je jako dobro jer se često zaboravlja na one učenike koji uče auditivno, imamo zapravo i kreiranje nekakvih podcasta koji onda se igraju sa različitim glasovima tako da učenicima bude interesantnije. Glasovi pitaju također određena pitanja učenike gdje oni dok slušaju podcast počinju kritički razmišljati na temu koja je zapravo u tom auditivnom podražaju kojeg imaju. Također se mi u srednjoj školi još uvijek borimo sa učenicima koji ne znaju kako učiti. Imamo i međukurikularne teme učiti kako učiti. Stoga vam ovaj alat može i generirati nekakve vodiče za učenje, razložiti određene zadatke i slično. Evo ja sam ovdje stavila jedan primjer, dakle nekakve bazične stvari koje on može. Pronašli ste tekst koji u potpunosti odgovara vašim učenicima, vi ste ga provjerili, međutim smatrate da biste u takvom tekstu učenici izgubili. Da bi on za vaše učenike bio zapravo nekako preopterećenje. Učitat ćete materijal u Notebook LM i zapravo ćete dobiti generirani sadržaj gdje će on izdvojiti nekakve sumirane elemente iz tog teksta, izdvojit će vam ključne riječi i zapravo će smanjiti kognitivno opterećenje učenicima ili moguće studentima. Evo ovdje sam stavila recimo primjer koji sam ja prvi koristila u likovnoj umjetnosti, zapravo sam se začudila koliko sam odmah dobila nekakav sadržaj za korištenje. Dugo sam tražila na internetu video o arhitektonskim stilovima, koji god sam video našla zapravo bi se ili usmjerio na nekakve prevelike detalje ili bi skrenuo s teme. Ovdje sam dakle učitala tekstualni sadržaj koji sam unaprijed pripremila svojim učenicima na ovu temu, učitala sam slike i zapravo sam odmah dobila savršen rezultat, dobila sam video koji sam mogla i pokazivati na nastavi ili ga dati učenicima kao dodatni
materijal za učenje kod kuće, a koji budući da ima dakle i vizualno i auditivno, bio je prilagođen i za učenike koji bolje uče auditivno ili one koji su vizualni tipovi učenja. Često zanemarimo i kinestetičke tipove učenja, dakle to su nam učenici koji uče u pokretu. Spominjala sam malo prije podcaste koje možete stvarati iz tekstualnog, dakle u auditivno u ovom programu. Znači vi dobijete jedan auditivni sadržaj koji je dinamičan jer se izmjenjuju različiti glasovi. Rekla sam već prije, ti glasovi postavljaju nekakva pitanja o kojima kasnije diskutiraju. Znači učenici i cijelo vrijeme razmišljaju o tome što ti glasovi propituju i razgovor zapravo je vrlo dinamičan i intrigantan. Dakle, učenik koji uči kinestetički, on recimo može staviti taj podcast u slušalice i krenuti u pokretu učiti kako bi mu to bilo nekako najprirodnije i zapravo kako bi učio najbrže. Već prije sam spomenula učenike sa poremećajima u pažnji. Dakle, to su učenici koji se često bore sa nekakvim velikim tekstovima, bore se sa tihim čitanjem gdje se često gubi se pažnja i recimo ovakvi podcasti gdje imamo veliku dinamiku su jako dobro prilagođeni ovim učenicima. Evo ovdje je jedan primjer iz prakse, pošto predajem filozofiju, također je napravljen, dakle može Platon kad se čita ili bilo koji teški filozofski tekstovi, to su danas dosta učenici, vjerujem i studenti isto da im to nije baš da mogu odmah razumjeti, međutim kada se ubace ti originalni tekstovi recimo u ovakav jedan alat, može se dobiti i video zapis i podcast i zapravo na taj način oni puno lakše komuniciraju s tekstom. Također može se napraviti da kroz glavni chat ide sokratovski dijalog, na primjer, pa onda oni tu mogu propitivati svoje razumijevanje i zapravo na taj način puno više se može postići da razumiju ono što čitaju i što moraju naučiti. Dakle, to je alat koji primarno potiče metakogniciju, samoregulaciju. Ima jako puno alata koji u njemu sadržanih koji onda mogu se prilagoditi tim različitim načinima učenja i kao što je već kolegica rekla, zapravo na taj način oni mogu dodatno razložiti zadatke i dodatno ih mogu omogućiti da učenici to razumiju. Ono na čemu bih se zadržala je zapravo njegove mogućnosti koje on nudi. Dakle, primarno ono što recimo kolegica već spomenula da može pomoći u istraživanju, evo osobno sam trenutno na doktoratu i razumijem cijeli taj nekakav akademski proces istraživanja. Ono što me jako brine u cijelom tom procesu je naravno akademska čestitost i ovdje jedna velika vrijednost ovakvog alata je što on, ako se i učita neki članak, knjiga ili nešto, onda on zapravo može objasniti neke dijelove. Međutim, najveća vrijednost je što u nekakvom istraživačkom pitanju, znači istražujem to i to, treba mi to i to, spominjali se u ovoj knjizi, u ovom članku taj dio, on zapravo mene vraća na tekst. I dakle, doslovno navodi one dijelove koji su učitani i on doslovno zapravo može vratiti se na tekst i onda ja mogu vidjeti točno taj dio, aha, to mi je taj dio teksta, to mi je to poglavlje, idem sad onda to čitati naravno po starinski, jer to je onda ta neka velika vrijednost i dodatno onda za učenje kad se mora nešto svladati informacije, onda tu naravno govorimo o mogućnostima brzih kvizova gdje on napravi i kartice za učenje i različita pitanja, možemo namjestiti koju težinu, na kojoj razini govorimo li o osnovnoj školi ili na primjer o fakultetu i tako da onda tu uistinu se pokazuje kao izuzetno koristan alat za učenje. Ovako izgleda, dakle ovdje možemo dovući dokumente, dakle od nekakvih fajlova koje imamo spremljene na kompjuteru do YouTube videa, preko različitih članaka koje možemo pronaći online, preko Google Drive-a, a možemo i direktno kopirati tekstove. Nakon što učitamo materijale, i tu samo jednu napomenu, ja volim ako radim na nekom članku, ja volim imati jedan članak i jednu takozvanu bilježnicu. Znači možete koristiti jako puno tih bilježnica i ja više volim da mi je jedna za jedan članak ili jedna za jedan
materijal za nastavu ili nešto, jer mi onda puno točniji, puno više toga mogu napraviti. Naravno, možete vi unijeti i 50 članaka unutra, ima neka ograničenja, ali vrlo sitna, neplaćena verzija zapravo jako dobro pokriva skoro sve potrebe i na taj način onda možete dobiti, ne znam, velike sažetke za nekakve velike teme i tako dalje, ali tu je već pitanje koliko je točan. Ako idemo jedan po jedan, tu je tu puno točniji. Dakle, ovdje su ti izvori koje dodajemo sa strane, ovdje je kao neki taj glavni chat gdje on govori o tim izvorima, što je, može odgovarati na pitanja vezana uz tekstove koje smo mu ponudili i ovdje je onda ovaj najveći dio, to je taj studio koji posebno nam koristi za učenje. Dakle, ovdje je taj glavni chat i kada onda odgovor u chatu, uz njega je kružić koji onda me povezuje sa, i doslovno mi izlista glavni tekst iz PDF-a, na primjer, gdje se to što on govori nalazi konkretno u izvornom tekstu. I ovo je studio, dakle, kreiranje podcasta, kreiranje PowerPointa, videa, umnih mapa, ovo su za učenje, dakle cijela pitanja za usmena ispitivanja može ponuditi, vodič za učenje koji koristi i nastavnicima i učenicima ili studentima, kartice za učenje, kvizovi, infografike koje jako lijepo sažimaju sve i također ovo su sad malo više za nekakve znanosti koji nisu nama najbliže, ali isto može obrađivati razne podatke. Tako da, evo, zaključno, mi bismo rekli da učitelj i dalje ostaje pilot, glavni, bez njega ne može, međutim, AI je dobar alat, dobar motor koji ne može zamijeniti učitelja, međutim, može nam omogućiti kvalitetniju nastavu, kvalitetnije učenje i da pokažemo učenicima da tu nije samo, negdje smo sad vidjela, da kao smanjuje se kognitivno opterećenje. Ja bih rekla čak da se ovdje može povećati kognitivno opterećenje, jer ne moramo sad biti toliko zatrpani sa mnoštvom različitih podataka, ali možemo biti pametni i možemo zapravo vrlo na lijep i elegantan način naučiti možda puno više nego što smo to mogli do sada sa nekakvim normalnim metodama bez umjetne inteligencije. Tako da, evo, ukoliko ste zainteresirani, Notebook LM ide uz jednostavnu prijavu putem Google-a, rekla sam već, besplatan alat koji nudi jako puno i zapravo možete sami generirati te materijale koji vam mogu pomoći u vašoj nastavi, ali možete ga jednostavno ponuditi studentima ili vlastitoj djeci, ja to govorim sa vlastitom djecom, kolegica isto za učenje, jer stvarno prilagođava i stvarno, evo, jedan od najkorisnijih alata s kojim mi radimo u nastavi, nam se tako pokazao, pa eto, podijeliti s vama. Evo, hvala. Odlično, hvala Laura, hvala Dajana i što ste podijelile iskustva sa nama i pokazali nam kako koristite taj alat. Imamo li pitanja iz publike? Evo ima. Kako su učenici reagirali na takav način učenja? Mislim, znam da djeca vole alate i to sve, ali nije svako dijete uvijek toliko spremno koristiti neke alate. Pa evo, koja su njihova iskustva? Da li oni sad traže da u svim drugim predmetima to isto imaju? Pa ja sam više išla na to iskreno da im to ponudim kao nekakvu alternativu za učenje. Naši učenici sad se spremaju za mature i moram priznati da jako dobro alat funkcionira u tome. Pokazala sam im, recimo, što sam sama isprobavala za logiku koja nije uvijek za alat umjetne inteligencije 100% točna. Znate i sami možda da matematika, logika i takve stvari su prilično zahtjevne. I recimo dala sam primjerke matura, razne, pa smo išli po tipovima zadataka da vide kako mogu na taj način učiti. I dakle, nekako više pristup koji imam u korištenju ovoga je, imate ovaj alat, možete ga koristiti ukoliko želite, ali niste obavezni to. Ako želite si stavljati infografike, ako želite kartice za učenje, ako želite naučite koristiti taj alat, bit će vam lakše učenje. Međutim, i koristim ga za nastavu da radim sama materijale koji onda naravno svi imaju.
Međutim, forsiranje alata umjetne inteligencije, pogotovo nakon ovog doba korone gdje smo stvarno svi bili zasićeni sa tom nekakvom velikom dozom digitalnih alata i jako puno smo bili u tom digitalnom prostoru, iskreno osobno se sve više u nastavi vraćam pločak reda razgovor. Nekako pokušavam smanjiti digitalizaciju. Ovo je tu, postoji, možemo ga koristiti, dobar je alat, iskoristite ga ako želite, ali nije nešto što bih forsirala, recimo, da sada to svi moraju koristiti, svi učenici u svim razredima, tu i tamo isprobati nešto u redu i neka nauče koristiti alate umjetne inteligencije. Mislim da je naš zadatak i srednjoškolskih nastavnika, pa i dalje, naravno, da znaju što postoji, da znaju to akademski, u smislu akademskog integriteta dobro koristiti, međutim ne bih to zamjenjivala apsolutno s nikakvim sad da to bude jedina način učenja. Da, mislim da nam najviše ovakvi alati pomažu s učenicima kojima treba pomoć, kao nekakvi dodatni sadržaj za učenje koje mi onda njima ponudimo i koje mogu koristiti kod kuće ili u nastavi kao dodatni sadržaj koji će im onda olakšati ako imaju problema sa nekakvom temom ili s nekim gradom. Super, hvala vam.